Pagwiwasian tabi pasan masalah temen ko ngawi probability bisa sosial lain-lain mengatakan berbaik nomor iso panganan do view doi coffee dan maisot lebih kurang do tong per minit mata da kominan bisop dan maiko dating na pariting agumo Yumon toko kiwa ada menu daw ta kanon nuno po o kung po naik mo mahugu nga kanangan pada gaya tada bain nga niya kay steamboat chikay of grill steamboat kiwa na gido tinumon ko kita paliti tinumon nuno po ibisan na nuhu ibisan na nuhu dampak na nuhu ko kita ketika zuzuhot binan awasi minan tada nga widiti dua tonto zidon kania tonto zidon dari itu nasi kira baik no. Nah dari itu sih kai memahugu sih baik nanti supaya dia bol halo bol God bless you memahugu sih kai baik no kada oli baik no nah kasih betul ini zona itu kini pernah kuang tong per minit mentar do minum bisa beti kada di mana pengatanda udah keundangan negara itu dua sodopom kada ini dua ketau sodopom menandak nih toko tahun bagu miti nak kemazan do menjakai dumom tentang kanan negara do susuzan do tahun 2000 belum tahu nah kau mau tinggal mungkin ada kayak kominan namanya begitu yang pengasup supนั้นข้าวไปให้ใช่ไหม pembicaraan politik yang memahugu nah sawana yang spesialis memahugu แล้วก็ผักอะค่ะผัก si do bugok sutung อ๋อครับคาปูชิโน่หนูเอาไหมกินกับแม่ได้ไหมกินกับแม่เลย ibarat sup daw sebenarnya pengawi nah bicara penting hobi sup apa do sitiอะไรเนี่ยต้มยำต้มยำno ขวดใหญ่อะไรนะน้อง ต้มย เป็ดไหม เขาบอกว่าเป็นแบบสูตรเผ็ด โอเคซุปเด้อไม่จริง เจ๊สั่งข้าวผัดมาเดี๋ยวแบ่งกันหลัง ไปนะโอเคkita mam toko cerai diti dadon ko podo hansak po hinuguhom ikot sa nagi nga bibitaw ko sa abasi di kinesa no diti sa saus kemikreti pag pinasi kinesa no diti mulai ko ngawi is by the side of the mountains is a very unique place where they put up some sort of a restaurant tinatiti boleh ko mikau do ya ko kita ko do tanok ko suke binay ko ngabi ikot ko na pa detid maisot ngam boleh awiton ko semua detid ting na kot gini ngabo ko kita ngabi do kuwang do nuhu suang tahun kot nagaw kanin tayo kita binay ko ngabi yan nakabasihan iti may kadeho makan manuan kado kung saan tempat teko gana na pangakanan nasi ikan kini mah kasan Tuhan mina ko ngawi ono na po iman toko tagubango ay say bagya do ay sa do kasusan kiba ngawi do tagubango na kita daw kon kono po do kasusan teko awo hidasotinan teko kiba ngawi do bokon di
kominan nga ako pinunong niyo niyo pinay kiba di magisubay ko tumbasan nga kada do diso i kasusan nga bidot ako dido manahob do ko do kamay mo do manong katakwod to ko da kinaingan na tama resurga kamay mo do munsiko ondo so ginavoto ono no pa ko do diso di kapasan do ko to binay ko nga vinga iso i manak do ko do kajalan teko papapantod do hobi na hom do ko tumasan do ko sundi ko tumasan do ko ay tama ako di surga ngiti na kadahibay tumay mo daw si ko daw nuno po ano to ko tumay mo dumonong ko takwod awit tagalog bahasa na minamangon teko nuno pa man to ko to itin ako man sa nalati do ko posisyon to binay ko ngabing na ini nga ito nga diyan itin ako gana iti restaurant iti nga isando no isando no nekot pinanday teko nekot pinulakis do sa ano do restaurant iti so git iti do misusarap nangan lagi si kayo mo iti mangingintongis akan abasi no po pamusawan abasi pamundaman abasi ko zuzu po nga kohis to ginabo kan ito pinangabi miput yan na ang katahon na po na kiningan mga soda Tuhan to on one case ito dalahan na pangko da manuguvang doon ng pohi mano to guwang ito pinangabi sabab paimpasi yung kinaingan masali Jesus Kristus tabi ito babasan katabihan na konsikan totoon bago duwang pudam sa duwang ay duwang pudam pat selamat menyambut tahun baru. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. 2 more nights, Happy New Year, makan-makan tako ba.